تسلط الدورة 19 من ليالي رمضان منظمة من قبل المعهد الفرنسي بالمغرب إلى غاية 28 مارس الجاري الضوء على غنى وتنوع الساحة الموسيقية المغربية والفرنسية. وتقدم هذه الدورة المنظمة تحت شعار روافد متوسطية بجميع فروع المعهد الفرنسي بالمغرب برنامجا غنيا ومتنوعا، وهو بمثابة رحلة عبر مختلف مدن المملكة يهدف إلى إحياء روح ليالي رمضان من خلال الاحتفال بالروحانية والذاكرة والتنوع الثقافي، حيث يمثل كل عرض محطة فريدة من نوعها ولحظة لقاء بين الجمهور والفنانين الذين يجمعهم نفس البحر لكنهم يحملون آفاقا متنوعة. هذه الدورة 19 من ليالي رمضان Nuits du Ramadan organisée par l'Institut français du Maroc, initiée pour la première fois à El Jadida en 2007. Et cette année, nous avons une programmation très riche, très variée, avec des groupes totalement différents et un thème qui nous rassemble, c'est les confluences méditerranéennes. Donc c'est un point de rencontre entre les artistes et entre les différents styles. En ce qui concerne la programmation locale, alors cette année, on est très heureux de pouvoir travailler en partenariat avec la direction provinciale de la culture et je tiens à remercier chaleureusement M. Abdilah Nafis pour cette collaboration, pour sa disponibilité. Donc nous vous proposons le groupe de Abdelatif Tissa le 18 mars au théâtre Afifi à 22 h et également en deuxième partie le 19 mars le groupe de Mkhaddam Ayoub Khodrouf toujours au théâtre Afifi à 22 h. Et bien sûr, nous invitons tous à suivre notre programmation, à suivre les concerts accueillis par les autres instituts du Maroc. ويستمتع جمهور جديدة يوم 18 مارس بعرض لا نوي دوريون الذي يجسد الحوار بين الشرق والغرب إلى جانب الفنان عبد اللطيف تيسا أحد رواد السماع الصوفي والمديح والإنشاد الديني بالمغرب. كما يلتقي الجمهور الجديد يوم 19 مارس الجاري مع حفل تحيي كل من المجموعة بين ديابيتي إغاسين فولا التي تعتبر ائتلافا متعدد الثقافات من السنغال المغرب وفرنسا، ومجموعة النسيم برئاسة الفنان المقدم أيوب خضروف الذي يختزل إيقاعات مغربية مختلفة.